Nyuma ikaro kathumba vya muingi bibanganitwe ni municipality ya Mau iretongeretwo ni Jack Kirema ntuko ya naru abodi je gwatanirite na atongire bangi ba muchijujo Mau amwe na akari na biashara nibetikanirite kiri utumiri bwa kigina gya SIVAP kiri wa Kibothoko bakiaria na mugambo tumwe bagite mbete iji batere gwita kiri wa Kibothoko ya Kinandi irega kwa mwerekera jwa gwita sibitare Nyambene level 4 na kuringana na mukaririgite udo ugite wa Kibothoko heje bugate thia kunyia mpinya no muchine jwa Mau na muno mikanone ya barabara akiongera bububuko vyeweja ni bwa utungata bwa mpwe tabwa ngari cha ukoria mwanki na kinya ambulance SIVAP ijanite na kigina kya mungana jwa milioni 36. Dennis Mugendi na ripoti ja. Nyuma ikaro bibi ingi byambundi ya mushio Maua iritongeretwe ni mukarigiti Jack Kirema ikaro bibiri twebiri na kinya biashara na atongerie bangi iwitikaniriitwe ati mbesa mungana jwa milioni 36 ira ciaejanirwo ni thirikari mubango ni jwa SIVAP igaka thoko muikano ni jwa barabara ya gwitia sibitari Nyambere level 4 aria kuri na thoko ya Ndithia sogenkatho ringi ki national government sogenkatho nyingi ringi ki county government through our excellency the Bishop Kawira Mwangasa no ntubu wa project uyu mbite kwithira yite through governor wetu SIVAP kwithira keya itwakire thoko iwe 36 million ibo ntutu amwane ndi thoko iwe batwithira yaki ara barabara ne general ara kwa bangi kwithira kwina ntuba mutumba na bairatu na ngui njaru kunende au ne thoko eta wakwa lakini kubangira thoko kana kubangira ntuba Mau town bila tukwenda mbere structure yakwe from there town ikaibanga na thingitika irengi tweririe president no tutikirambiriria na no ikambiria very soon antu bedre be antu settled nende tukia kubanga town kwithire twina antu strategic arantu gwira antu ita na baeta na tongeria bonthe kuma sectors menya kuma political sector na tongeria bathoko na tongeria ba town board na inya public members bonthe ibathiritie witikaniria thoko ira ibati wakwa na arora rutere rwa general arora thoko embori yethaireri thoko ikwirikana niyo biashara mwanya bagaitira ngugi ciao na bobo gatethia gweteretwo thoko inene ya marigiti yakwa na mbesa ira ciekirwo wira nene Rais William Ruto ribira bikuyira ibika ni ate antu bakabango kana ibyo ndote piori bibyumu no ntothaira muntu ogira yanthi yogura muntu ogira agona ibo kuritira ngui thoko ne ikanere ngi onde so ibyo ndoto kwa no ntutonete nafasi ya wagirwa wengi itwagirwa ngi yile kenda with the time to ya wagirwa ngi fruit market nyayo yithithwe standard kenda thaira ntu betu bataoni bara tukona kwiba mobe na bangi begu muntu tukethwa twiba banga thoko icio nthe kenda bomba kuritira ngui na thoko rira yakawa itiakawa bina no tuweta kangeta ng'ombe chiendairwa ubingi biendairwa thoko ni kila kitu tugeka nguku konera ng'ombe konera na ngui kenderwa konera no ntuthoko era tutemea ku akwe baba kwingwa kieni kigara otheri ng'ombe ichanga na otheri kwa yari thoko kabetite mbere baichoka barabarene tukona tuyome Dennis tuko wengi hata bangi nyabe barabarene yewu yakwa bamwe betu bagaitia nao bala be barabarene na ala kuya ntu benda gintu byao bi ya matunda mbi so kwanza hiyo barabara iko na watu wa hospitali kwa hiyo tugwetikania batu kiwanja kiugi yakwe kitige kukara kiri utheri na antu bali bagwitira ngweko kiwanjene kiuna. Dennis Mugendi Weru Njuma muciini o Maua kaunti ya Meru.